Salam Rosario Maluk Sirah, Kalan Hak Solok, Dader Hak Solok, Bah Maluk Sirah Hotu-Hotu, Ita Soru Malu Fali, Iha Reflexão Diário, Bah episode Ohin Dader, Ka Ohin Kalan Ninian. Ita tarde ituan husi oras nebe bye-bye. Tambah ohin iha pasien tidak mai kalan pot. Tambah kerasukan entah fuing makfila darauk ne. Fuing makfila tambah nemak mau fechayus agora mak fe beltama tambah iha alin feto ida usi Los Palos iha kerasukan masih ramai kalan bot tamane iha fuing atende sira hotu hata mama dia kemaluk sira hotu ohingkalan ita seba continua episódio hatnulu lilu ohin ita tama iha episódio ronulu resin rua husi episódio hatnulu nebe ita seliu iha celebração fulan Biblia nomos celebração full Arkanso Siran. Espera Maluk Sirah hotu bak pohinne ita seba halo sumário tambahan ita tama iha episódio ida importante ona oisa ita hare kultura Timor, kultura Israel o insa tama ona ba iha comparação cultura timornian ho ida nebe iha Biblia tamane o hinne hanesan sumário ida nebe hakarak mau facai hal completa liliu husi episode antes ne nebe ita kuliah kono ba liurai no feto nebe ita kuliah kono ba nakfera husi Israel lebih antes ne ida date nakfera barua ya tambah date lirai sira ih Israel ini ya hahalok nebe latui maromak ni ya hakarak Israel nakfera ba Israel do norte ho Israel do sul Israel selatan no Israel utara ho lirai rua nebe lahanesan ida husi Yerobiang suku Efraim ni ema ida fali Rehobiang ke Rehabiang ne husi suku Yehuda ni ema sinerua menantan malu hori halau Israel ni povo sira nakfera fahe barua tambah det la adora maromak nebe adora fali buat sirseluk nebe sir hal rasik maromak ni telah beli kriya rasik maromak kriya ita ida nemak sai pesan importante nebe hawakar fahe iha edisau sumari wohin kalanian episode ba
resin rua. Tamane ita adora det ba maromak. Ita nebe ita lahare mebe ita sente. To ohin kalan, to indader, to ohin lorai, to ohin media. Se mak entre ita. Consegue hare ita ni is. Ita bel hare ita ni is. Ne mutin, metan, miang. Mebe is ni iha. Oh, semak belek kaya is. Siapa yang bisa menangkap nafas? Siapa yang bisa menangkap udara? Siapa yang bisa menangkap angin? Tidak seorang pun. Nah, itu artinya Tuhan itu adalah nafas itu sendiri. Tuhan itu adalah angin, adalah udara, adalah roh yang memberi kehidupan, tapi kita sendiri tidak bisa menangkap, memegang secara fisik. Karena kekuatan, kecepatan roh Allah tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan atau kekuatan yang terjadi di dunia. Ita labele ukur vali kekuatan roh maromak nian ho kareta ka aviang ni semo. Idane maka buat nebe maka povo Israel momento nebe halo sala. Ikos mai sira nak fera. No iha sumari dane mosa wakar fahe katak. Se maluk sira hare iha peta. Hare iha mapai da dok maluk sira hare. Hau hatudu iha. Maluk sira telefon ini, ai crown telefon. Israel ida fahe maluk sai botia. Israel ida sai kikuantia. Israel Selatan ita hare kikuanti. Israel Utara ita hare sai botia. Tamane iha suku sanulu. Hamutuk iha parte ida, rua hamutuk iha parte ida. Ida sanulu hamutuk nemak, bolu note, ida rua hamutuk nemak, bolu sul. Ida norte ne, sanulu ne, tambah emamai kolonia, kahetan kolonização, ikus mai destera te hotu husi norte. Jadi, maske sirane barak, suku sanulu, hane sang hia mapai dane, bot, Galilea, tesik mai ne. Ne, iha suku sanulu mahamutuk. Suku Ruben, pertama Ruben mak on mane bot kalai, nebe suku Ruben, suku Simão, tamane mak segundo, depois langsung ke empat suku Yehuda, mebe Yehuda ne, mai fila fale iha suku rua nebe hamutuk ne, Israel do Sul, no ida ketiga ne la iha suku Lewi ne la iha suku la iha tamane suku emas suku spesial tambah emas sirane ini keturunan ne maka imam-imam para ahli Taurat maluk sira si hanoing karik quando iha historia Salomão niane iha imam ka iha nailuli kida ambulik botida naran Jedok ne mak setia ho lirai Salomão. Ikus mai quando Jedok mate Lewi ini geração idanemos saibot tambah Jedok ne nak fila Saduk o dihan ya Saduki o
iha Biblia, iha Perjanjian Baru ka Novo Testamento, ita dehan katak Saduseu. Tamane iha imam iha Israel ne bot ne iha rua. Ida Fariseu ho ida Saduseu, Saduki dan Farisi. Ida Saduki ini tambah diturunkan dari imam nebe maka hamutuk ho Lurai Salomão, Imam Jedok. Agora Farisi ne sira nebe maka nailulik ho tu mais sira ne iha desa-desa sira o Laos keturunan imam besar, imam sakalangan bebain nema bolu Farisi. Ida Saduki ka Saduseu ne orang imam kategori imam ho kelasnya bot imam besar. Itu valba histori ne katak ketiga layak suku Rasik Lewi, keempat Yehuda hamutuk ho suku rua iha Israel nian, Israel do Sul nian, depois tuirmai suku rua nebe maka mai hosi Bilhani Oan dan ho Naftali, mostama iha parte norte, Jilpa ni Oan nain rua, Gad ho Asher, mostama, depois Rahel ni Oan Femalu, ida Yusuf nian suku rua, Efraim ho Manasye, untuk ho norte, mebe Benjamin, suku ida Ikliu, nehamutuk ho Sul, tambah suku Yehuda ho suku Benjamin, ruane lahu Sikmalu, tambah sira iha perjanjian. Ta iha histori nabi ita antes ne ita acompañamos, iha episode sira bakotuk. Yehuda ne sempre protege ali ikun, Benjamin. Tamane sinjaro nungko Sikmalu. Munimos iha kultura rei ka kultura lirai, iha jalniamo rua lahu Sikmalu, tambah primeiro ne suku Benjamin mak hahu lirai, ya lirai Saul, tuir kedang ho Yehuda nian ne jara saune lakotu, hosi David mai Salomon mai Rehobiam, Karehabiam, antan suku rua ne maka bolu dihan suku raja, sinjarua mak hamutuk sinjarua mesar tu sinjarua forte, tamane suku raja. No sinjarua ne hetan duni kolonisasi mos kamba Israel do Sul ne banhira kerajaan Assyria atau Ashur ma invade tia ka koloniza tia ka invade tia Israel do Norte, suku sanulu nebe iha Israel do Norte ne destera hotu soesai hotu ida nema maneira rei, maneira kerajaan Ashur, Assyrianian atau halafraku Israel do Norte ne, bahira sira tamai sira ukuntia, momento ne yurai Salmanazar, nia main nia halo Israel do Norte ne fraku ne, ho maneira destera tia ema rainain, anemak suku sanulu nebe lakon tia, Israel to ohin loran, maske ikus mai balung fila liliu iha wana tempo ida kerajaan Persia makba okupa fali Israel, tambah antes quando Israel rua ne fah Israel ne fah alu barua kerajaan oing ba ataka Israel ikus liona kerajaan nebe maka ba ataka ka ba invade Israel maka Inggris ne ikus liona ne Inggris ke Inglaterra, kerajaan Inglaterra makba menjajah Israel paling ikus, tambah Israel ne merdeka ne dari tangan Inggris tahun 1948 sekitar Mei, tambah 1 tahun sebelumnya quando Inggris melepaskan kemerdekaan iha India 1947, 1948 mos Inggris lepaskan kemerdekaan ba Israel
ya tahun selanjutnya. Tamane ketika ita konfrak ona ema seran ita, ema taka ita. Tama ita kalau guerra civil ona, ita umalarang konfrak ona, feho lain kon fahemalona, ne bot at tama dia klos, ni aproveita. Tambahir ita se hamutuk ne se força, forte. Tamane Israel norte ne maheta ataka ulu, husi kerajaan Assyria. Kerajaan Assyria maka ataka uluk, dia Salmanazar tia, Sargon II tan, husi kerajaan Assyrianya, Asyur. Halo tera hotu população sira, suku sira sanulu iha Israel do norte, nebe lakon hotu. Nah, idanema kita se bahas kali, iha kalang ida rua tuirmai, episode ida rua tuirmai ne, sira lakon. Tambah suku sanulu ne, suku kerajaan Assyria, destera sai hotu husi Israel do norte. Depois, kerajaan Assyria, ou Asyur, hal rahun te Israel do norte, lakleurmos kerajaan Babel, ou Babilonia, tama fali. Ne sira sapurata uluk husi Israel do norte mak tesik mai. Hadau te uluk husi lirai Sargon tia, kerajaan Assyria nian, sira foti tia husi Israel do norte, mai tama tanto kerajaan, mai tama tanto Israel selatan. Ne vemos Babilonia, kerajaan Babel, Babilonia, mos destera tia suku rua iha Israel do sul. Yehuda ho Benjamimos destera. Ne sira la soi dok, soi basic date. Soi basic Iran sirane. Soi basic sira nasang Skandinavian sira. Nasang Skandinavian sira masa Dinamarca sirane. Norwegia sirane. Ini mau dihang negara Skandinavian. Então soi tesiki ne, tama sira kerajaan Babilonia soi mos sukuruane hot. Nabe quando iha faltiku, quando kerajaan Babilonia ne lakon fali ho kerajaan Persia ne husi Iran, au hiloro ne Iran, Lebanon sirane, Syria sirane mak bolu dan Persia. Kon sira mai seran fali, sira mai invade fali Israel. Mabe momento ne vai kerajaan de Persia ne dia fali. Honi liu sini ni liurai. Autoriza população sira ka povo sira iha fatin desterania nação suku sira destera fatin desterania fila fali mai. Sira fo fatin. De imi bele fila Israel wan sira ne be antes ne kerajaan Assyria o Babilonia soe imi kari mai fila fali imi rai tambah iha lei retorno ni kadang law of return dan sira fila mai be de sanul ne lakon continua na fatin mas ruane fila suku Benjamin ho Yehuda ne fila mas suku sanulu ne fila mas sa fila e mai da rua mas barak ne nam kariona na nam kari nema kita sei ba kuliah to insa timor mos hetan suku sira ida rua ebe hasi fahe iha episode sira turmai sira hanasan sumari neba apedehan katak Israel ne nafera tambah husik sirene maromak. Tambah husik sirene visavo, husik eras Abraham, tuma Isaac tuma falimai Yakub, sira adora maromak, sira lahu sira maromak, tambah ia perjanjian entre sira ho maromak. Nabe sira ninia liurai ia momentu nebe sira fila falti ramai Kanaan kon sira hahu ezizatu liurai rasik
Maromak hili la liurai basira, liu si profeta sira nebe maromak hili, hanasan Samuel, Jedok, no nabi sira selu, ka profeta selu ta. Kono sidau hili ka foi hahu fufong, ne merendah hakrai aan. Kono muris diak tia, hareona mundu, ihaona tronu, ihaona fen barak, ihaona atan barak, ihaona riku barak. Haneng kata maromak ne, mo sai barak ona. Tamane ma ohin lorom quando ita itane rain, itane nasang, ita idak iha umalisan, iha kultura, iha uma adat. Ne laos at. Ne maneira adora. Desculpa. Ne maneira adora. Abo siranemos quando iha tempo Portugal sirta, mana bita se kuliah lorong dua tolu tuir maitan ne. Sirla laos kuisimu. Sira foi bem-vindo. Nama sir hatene dikata Novo Testamento mas toona mai Timor. Tambah hanya dikatakan Alkitab ketika kita punya perjanjian lama dan perjanjian baru. Timor mo sanesan. Perjanjian lama tama uluk, perjanjian baru tama tuir. Jadi ruane hamutuk maka bolu dihang Alkitab. Tamane kalau kita Timor, kita mos fo valorização ba kultura, ba umalisan. Tambah ruane hamutuk maka forma civilização ida. Ruane hamutuk maka forma Biblia. Dan Biblia ne harua. Ida nebe klasik los. Nema ita kontar dag história sira ne. Antigo Testamento ne. Ita kontar Biblia. Aida fali ne rang aliansa nian. Phone. Yesus rasik nosihan. Aku datang bukan untuk menghilangkan, tapi aku datang untuk menggenapi. Tamanemos hanesan. Sempre iha itinerain religião kultura lau hamutuk. Tambah seperti dua sisi mata uang yang berbeda tapi memiliki satu nilai. 50 sen, si itahare wasangnya 50 sen nini matan rua. Dua sisi. Ida hosi soring, ida falsi soring. Tapi ruane hamutuk mak vale 50 sen. O santahan ida. Sorinde quando letra lakon hotu foto la hija sorinde ne la bele sai o santahan ida ho falling $1 ka $5 ka $10. Tamane maluk sira. Ita tama da kono ba kultura. Ita tama da kono ba religião atau halo ruane completa malo ia parte ida. Hanya seorang kita kuliah kata Biblia mos parte rua. Antigo Testamento o Novo Testamento. Ita nerainemos. Ida tama uluk neka. Antigo Testamento. Ia ti abad ke-15, ke-16 mak foin. Novo Testamento tama mai. Deho si malay motin sira. Ibi ita si kuliah ro darua tuir maitan. Tamane kono maluk sudah rumah mai, hau sempre masuk hatene hau dehan. Kultura ne ita label halo lakon. No buat rumah nebe mak kultura nia halo tuir tia. Tapi ini pertensi ba Novo Antigo Testamento. Pertensi ba? Maluk sila balo mak mai bibi ko na hatene kon
percaya mas acompanha, sirania situação. Danemos tem que ser halo. Tambah Biblia nih ya parte rua. Antigo Testamento, Novo Testamento. Rua helaran hotu. Ita leho kona ba persembahan, ita leho tu kona ba kurban, ita leho tu kona ba adat istiadat, ita leho tu kona ba hafolin malu. Iha Biblia laran iha hotu. Nah, ida ran phone rang aliansa niang ne maka Jesus niang. Tama niang mainnya atau azuda hamos mundu. Tama ita halo salaf barak lion hasuru lalehan hasuru rai. Lalehang niana ambairo kelamar bapar explica. Rai nian Jesus main itu kona ho nian ran fakar ran phone rang aliansa nian. Tambah ita botem ita hal salah hasulu herai, selu herai, botem ita hal salah helalehan, selu helalehan. Alok sira. Taman ruang pre lau hamutuk. Nah, beda, diferente. Quando itaten lolos kata, lolos itane ortur ni tahu statua itania nang Jesus nia, nang fetonian itania anjos sirania, ka santo santa sirania, ita batau fali boneka wan rumah, ita batau fali ay abu tuan rumah. Mas quando buah homalus maiha, carteira larang nela salah. Buah homalus ne cultura, nemak bolu dia Antigo Testamento. Tambah abo sira muris uluk maine muris ho Antigo Testamento. Ita label halakon ne tambah iha Biblia mos Antigo Testamento mos ia nafatin le dia. Oh ni hasai ora tambah Jesus main Antigo Testamento le taman he Biblia lai. Ruane hamutu mo bolu Biblia ne. Ira ne episodio sanulu ruanulu resim bakotuk ne mang fahe bamaluk sira ne kono ba ida Antigo Testamento ne. Kono ba ida liurai sira ne be maka daruma lao kleuk sai iha fen barak hal latir lolos kultura sirnian maromak nian ida nemak Biblia ne. Isi tadi yang Biblia Katolik Biblia nemak rua ne Antigo ho Novo. Ita abel hal lakon ida ne. Jesus maya tu fohatene kata adora nafati imine maroma de nabe ihe imine isne. Label narang halo fali tambone ke wan rumah ka. Narang gambar saya fali buat rumah para ita adora fali. Aida nemak dia marah Jesus bandu ne. Mas ida abosir ne abosir ne malus abosir ne buah ne label halo lakon. Tambah nemak Antigo Testament ne. Tambah Jesus dehan buat nabi hal salah ihe rai selu rai buat nabi hal salah sur lalehan o selu halalehan. Tambah ita muris ya isin. Tamanya kon dalam tempur kon misalkan mau facai lau ba foho asa fin lais tinan kutuk lau ba foho. Bahen ba. How things ser labele dia tambah mau facai hawana força kekuatan spiritual nebe la liga na ya alam la liga na kultura ane salah bot. Kultura ne mak sei fohano ita representa ita kona ba Antigo Testamento ne. Buat nebe ita konta kona ba profeta Abraham. Buat kita konta kona ba Isaac, buat kita konta kona ba Jacob, kita konta kona ba Esau, kita konta kona ba suku sanur resinru Israelnya. Ini kita kuliah kona ba kultura. Nebe hausi fahe ho maluk sira segredo kultura nebe hanesan itaniang ho iya Biblia. Tama ita moris ni ising ho klamar. Salah ba ita kuan ita adora ita nia Jesus ita ba adora tan dewi dewa anemak salah. Nabe ita ni umalisan hola part ni Antigo Testamento.
itani kultura ne la bela haketak. Maluk sia espera dan bela ajuda atau ita matak na fatim atau ita maliri na fatim atau matak maliri na fatim. Importante makida deit. Labele dehan Jesus ni iha rua. Labele dehan San Miguel ni iha rua. Labele dehan Naimfeto ni iha rua. Labele dehan Santo Antonio ni iha rua. Labele. Tama itane religião ida apostolik no katekismus. Tama lefan da katolik ne kan mai husi katesismus o apostolik ne mak singkatnya buat katolik. Katolik ne mai husi lefan rua ne. Katesismus o apostolik ne mak dia katolik. Bah badak tiba katolik. Nabe narukar dia katesismus o apostolik. Katesismus nemak ita kulikon hukum Allah ne. Apostolik nemak ita kulikon apostol rasul sirane. Ruane tahu hamutuk nemak bolu katolik ne. Tamane manok sira. Ita komstat laodok tan. Husi tene reflexão sirane. A espera ida ne lokalitan maluk sira ita hotuni hanui. Dia kaum satu fohatene katak ohin norokraik ohin da der hau ta aviso ida kon ba meditação maluk balong hareo nakarik aviso ni ba tau maluk balong karik sidau mau facai lak liurtan atau realiza karik iha outubro ni larang tambah ia fali fulan novembro ka dezembro ne man facha ia fali na forro ne ba fali na ba hala fali na forro ne tempo hal na tar fali na ba fali na ketulang oktober ne sei hadili normal november mos sei hadili tuan kari awal kari tamane man facha karak realiza meditação via Zoom. Laos meditação iha kanal YouTube lai, iha Zoom. Neso ba maluk sira nebe telefone bele download aplikasi Zoom bele participa. Tamba agora ba oi ne meditação phone não fuchala halona iha YouTube. Tamba tempo dificilos. Nabe mang fuchay sei fo meditação Zoom ne para ita hotu hare malu oing nabe ne ho bodet sira nebe iha telefone aplikação Zoom no iha tópico meditação ne iha tolu hane sane mak hafahi hane ba objetivo ida husi meditação ne atau halo fundraising tambah mana Tania ho mau veriatu ho baby charbel sira oferece rai ituan uang ida iha dili larang ne atau halo itan ini ya bruta simples ida tamane hau hanoin katak hau bele uza oportunidade ne atau agradecemos ba mana Tania ho manviriatu ho baby charbel lebe oferece ona fatin na war fatin iha ona no ha precisa halo fundraising ituan ka pengalangan dana nah pengalangan dana ne mak ha karak realiza meditação ne
Maksudnya bah tuir começa bain rua bele halo resistu iha mana Lulono Lopes tambah mau Vasco se ocupado hela ho buat rumah nyamos preparaan hela buat rumah bele resista hela ba mana Lulono Lopes fore timnya naran imnya nomor bania tambah orsida haumak se lokefai grupo WhatsApp ida haumak se air fale WhatsApp kata kita khusus bermeditação nia no meditação ne kita se halo via Zoom dan rumah to odala sanulu dan rumah to odala ruanulu o se fahe ba maluk sira hanya saya mengakhiri kisah para rasul. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya, aku berikan kepada kalian. Jadi osan rikusui lah hau mebe naromang mebe isin hafo hafahe ba maluk sira. Tempo to ona hafahe mosi dan eho maluk sira. Nah, quando vai imini apoio simples los. Ini bele taham untuk $1, bel taham untuk $2, bel taham untuk $5. Foba mana Lulono cair, depois ita sei prepara atu iha novembro ka dezembro ita lança tia ita nia preparação bolo dihan Gruta Rosário. Ne atau halo Gruta Rosário ida iha dilarang. Nah Gruta Rosário ini laos gruta dia ita narang halo ita halo gruta ini memang modelnya moderno ituan para ita tur helaran labele bokong ita halo di diak o di fatiba curativo mos bele tambah hau hare bawin bele grupo no sai bot litan ema barak litan si persija curativo. Tamane ida nemak maneira nebe maka hau hanoin kata hau karahemos na romang tira mas que tiro los mau fechai bele loke spiritual tambah hau iha sertifikat kono ba loke sekolah reiki nebe iha timor ya loke dan nene ema lakumpe mas que hau iha sertifikat internasional kono ba idane nebe ema barak mus la persija idanetan embarak yang pedih hal persija dia kaba fali isi bafa serviço mora sama filha fali persija mas balung ba malo sir balung nae malo sir balung la hosi kona Jesus la hosi kona maroma ta hamutuk na fatin tamne ko misa aba mos bele fo hela naran ba man Lulono fo hela no takto ba si mi karakta kontribusação $1 $2 ba mos bele tamba ite sei anuncia ne iha novembro molok hau ba hela fali ha foho bele ha organiza hela ho mau kanisiu sira mana Lulono sira iha dili imbele konstrui hela itaninia gruta wangida rai mana tania maksifo mana mau bebi charbel maksifo ita si hareto ita bele halo berta simpida tamba i maksi halo ita maksi halo hamotu bulu dihan Gruta Rosário tamba hau mo se ba ide iha baukau hau se bahalo ide suai se bahalo ide Los Palos depende mana sira suai sira iha fatin rumah simples ita bahalo Gruta Rosário iha suai iha baukau ne fatin barak los tama rai nain keras be barak Los Palos mos hanesan si halo Vila Laran Gruta Rosário iha sidad leha Vila Laran dili ita iha na rai agora município selo kita se organizatan para ita iamos Gruta Rosário iha município selo sidane la significa ita halo helet kontribusan helet ita mo lalos na ita kontribusan helet lah ne sekali si umur hidup tamane mak hawakar inicia idea idane para ita nafating label hosi kita ne maromak selain esa historia ida Israel nian adora tia maromak depois saibo tia badora falta maromak selutan ikos mai monu rahun to fahmalu di dia nam kari to satan labele
Mas baku ratibu ho manuk sira ne manfaat chai gratis na fat tamane kekuatan la os manfaat chai ni. Nabi imi hasa ohim mana mada ho mana leolinda kapal ka salah. Ohim mai moras makas bok andalida moras semelakon isin dia. Si taba fati selu kumai ima kuratiba na sane kita nesira usudiam kasulai fosan lai manfaat lai ne itanian it forsan itanian hot manfaat mos usade tasala bijara be maromak usade pro de hakerek si hau hustefal selu depois maromak la usati hau ita sirane kita moras lai babe hale fil formatan dokona. Idane makai hanasa fendak mana suzana bokim nasi mai ho mana ida moras tahan la bele mau face bok andalida de moras sem lakonti si ita ba fatin seluk mana sane em ita foi boy mabok posok de madian ne hodia kona ne selu sane kasuan sane mes haula koi hawkar ita ne grupo ne ba oim ita azura ita ne tunu ita ne família sira maluk sira ita adora na fatin na infeto ida de Jesus de hanesan de arkanzu sira nebe na hanesan de la oh dia arkanzu barbarak ta ita reza ba malu para ita tutu diak na fati bukan berarti dia mau fecaimus la persija ora sang imos reza ba mau fecai kan reza amyamang ida mos ba mau fecai hau mos reza na fati ba ini ita reza hamu tu na fati ita vira naruk na fati ita lahatene si ita awar muris hamu tu ki harai ita sai fecai lovers amero ita bala leha ita surmal fali ita fal fecai lovers maromak hirusita maromak ne ene fecai lovers la ya ene maromak lovers de mas labot ita ba kotok maromak hakara kata antang fecai lovers ya ta leha mambe man domingos di karu mak sefi kili hali marde tiak manuk sira pilminus sene hakar fahi ho manuk sira ini resista ba hai ha mana lono ba masa hau dehane depois está pronto tema que mana lono entrega ba hau quinta ga sexta hau bela organiza fale grupo WhatsApp ira hau ma cair fale hau ma controla fale para te prepara halo meditação hau mutok online para hau fahe na romang nebe hau iya mamaluk sira lorong rumah mau facai ba te fal foho ida mungkin ima thalai ba im na romah himini isin lolo imber kurasik itu todang lima halai tuirba mau facai halos palus ka heba kau bah na ba tu bakalang ida mak dar sama fila fali mai moras halai tuirba mau facai na ba ita kuratia ho tu kalam hamu tu teing sasoro hamu tu dar sama kin fila fali mai dili ita se lahamu tu na fating Haspere dena mi contente, halita tu contente, tama Jesus mas contente. Tama Jesus ne ma Israel ne uan ne bita ko no conta história Israel ne Jesus la contente par mate. Jesus dia ai, a contente tama mi ko ne rain i harai timor. Be itamos Israel ne uan ne. Obrigado barak maluk sira. Salam Rosari. Shalom. Alaikum.
Be